ڕۆژتان باش بینێرانی هێژای بەنامەی گەلی ئازاد لە شاری ئەمەر لە باکووری کوردستانەوە لەگەڵ تانین. مدیای ئازاد چڕۆڵەیەک لە پاکتێزیکردنی سیستمی خۆبڕێوەبەری دیموکراتیکدا دەبینێت. لە دەرەوەی سیستمی دەوڵەتی و میدیای دەوڵەتی میدیای ئازاد چڕۆڵێک لە وشاری گەلدا دەبینێت. سیستمی خۆبڕێوەبەری دیموکراتیک و میدیای ئازاد تەوەرەی ئەم جارەی بەنامەی گەلی ئازاد پێکدێنەوە بۆ ئەو مەبەستەش بەڕێز حەقی بۆتان ڕۆژنامەوان لە ڕۆژنامەی ئازادی وڵات لەگەڵمانە. بەڕێز حەقی هون بەخێرهاتنە. بەڕێز حەقی بەرێ هەر چشت خۆسەریا دیموکراتیک سیستما خۆبڕێوەبەری دیموکراتیک چییە چاوادێتە پێناسەکردن کەرمکە. ئەج دەست پێشکێدا هەمی تەماشەوان وەستە ئەو کا بە حەست و ڕەمانن و خۆسەریا دەموکراتیک سلااو و ڕێزێ پێشکەش دکم و خۆسەریا دەموکراتیک چەند ساڵین داویدا تایبەت ڕۆژەوە سەرەکەیە نەتەنێ ڕۆژەوە تورکیە و کوردستانی و کوردستانیان دناوە جیهانێدا جی خۆسەریا دەموکراتیک ئێدیژی هەموو ئەلیان وە تێنی قاشکردن و ئەوە سەدەمێ خۆژی هەیە و خۆسەریا دەموکراتیک وەکە پێویستیەکی خۆ دەسپێرە مرۆڤاییە و جیهانێ بخۆێ ji ber wê jî xwedî derketineke pir mezin li xweseriya demokratîk heye eva gelek sedemê xwe jî henin bi têkoşînê ve girêdayî bi pêşketina demê û serdemê ve girêdayî ji ber wê jî ana pêwîstiyên pir girîng bi xweseriya demokratîk heye û her ku diçe jî gelek alî gelek dewlet gelek netewe gelek kêmar li xwedî li xweseriya demokratîk derkeve li dora wê digerin. Divê çerçeveyê de dema mariv bêje xweseriya demokratîk çi ye mariv kare vê bêje. Mariv dêje xweseriya demokratîk hevsengeke cîhanê û xwezayê ya bihevre ye. Avakirina ya birêxistinkerî a hevsengî ya zindewar û ya ne zindewaran ya bihevre mariv kare jî rêxistinê re jî pergalê re bêje pergala xweseriya demokratîk. Dema mariv vê dêje tiştên ku tên ber çavê mar tiştê ku di jiyanê de di dîrokê de hatine jîn ewana hemî dema mar tîne bahev û mar digîje vê encamê yani di xweseriya demokratîk de her tişt aktif e fonksyoner e her tişt xwedî hukme xwedî bandor e yek bê bandor yek bi bandor nabe xweseriya demokratîk hemû taybetiyan aktif dike. Hemû taybetiyan aktif dike. Taybetiyên xwezayî yên nezindî û ên zindî. Hukmê zindîbûnê ya jiyanê an mirov li ser nezindîbûnê felaketê bixurehaniye. Ji ber wê jî bi hevkariya zindî û nezindîbûn jiyan bixwe ye. Heta ana pirtir gotine ku belê jiyan ya aktif bûne ya em bêjin bi liv û lebat e. Tenê li ser wî hatiye rawestandin û jiyana bê liv û lebat ya sekan bê fonksiyon bê rol hatiye hiştin. O wek kevirekî em bêjin dema ku mirov lê dinêre mer dêje eva kevir e ka dê çi wateya xwe hebe. Lê dema xweseriya demokratîk be kes nikare bêje ev kevir e û bêwate ye. Xweşikkirina kevirê di nava jiyanê de cihê kevir ku hew qasî mezin be eva jî vê hişyariyê dide me. Belê xweza xwedî hişyariyekî ye xwedî hukmekî ye û bi her tiştê xwe ê ku jiyanê ji nava xwe da derxistî û çê kiriye ew bixwe ye. Heker wisa be xweza û em bêjin jiyana xwezayî divê li gel hev bê ristin û wek xweseriya demokratîk bê birêxistin kirin. Ji vî re jî mariv kare bêje xweseriya demokratîk îro xweseriya demokratîk weka pergaleke alternatîv derketiya wele. Baş بەڕێز حەقی دەزانم کە خۆسەریا دیموکراتیک ژالی تئۆری ژالیە ڕێزدار ئۆجلان وەکو تێزێکە تئۆری هاتە پێشکەشکردن. وی تێز لە باکووری کوردستان تێگەیشتنە لەوی تێز لەوی تئۆریک چییە؟ یعنی ئەم ئەو تئۆری چاوا دەبینین ئەو تئۆری لەسەر لنگان چەند لنگان ڕاوەستایە. تو دەکاری شرۆڤەیەکی سیستما خۆبڕێوەبەری دیموکراتیک
جعلی بێژین تێزە ڕێزدار ئۆجلان بکەی دمک معرف بیجه خسریت دموکراتیک وکا پرگال وکا بریخستن کری وکا بریوه برن معرف دما لی بنیره یکمین جار یکو تی بیرا معرف یکو تی بر چاوه معرف ریبری گلی کرد بریز اپلا öcalane سروک آپویم دمک معرف اگر پارادیگمایا خسریت دموکراتیک شیروه بکه یک جداینه جیوی دوی مرو بگشتی پارادیگمایا ریبری گلی کرد بریز عبدالله öcalan سروک آپو مرو خوشتر فهم بکه و تی بگیجه اگر مرو اوی عالی دا تیگیشتنا مرو یا خورد نبه تیگیشتنا مرو یا خسریه دموکراتیک نپیکانه تیگیشتنا خسریه دموکراتیک تیگیشتنا پارادیگمایا ریبر گلی کرده بخواد در باسته به جبرویجی دام مرو پارادیگمایا سروک مرو دیگره برچاوا و مرو دویت چباکی دا مرو میزه دیگه مرو لوی داره راستی چته مرو راستی چند که خوزای یا خوزاری دموکراتیک ته جبوی از اوا مینا که تایبت بدم مینا که کودنا و همی جهان ده هاتی پجراندن و لبرویجی بجنا خود تاوینون دیجن بله اوا یا پارچه که خسر یا کو تایبت هاتی آواکرن بخویه اوجی هفکاریا جنومر آواکرنا جنومر یا بهورا یا جیانه بخویه دما کو اف پارادیگما جروجا اول دستپیکی دا دستپیکر تو کسی که لروجلاتا ناوین نه پیکان بون کو ظلامه کی بجنه کی را بهورا تی بکوشه لی دما کو ev paradigma caliye reberi PKK, reberi geli Kurd, Brez Abdullah Öcalan ve hat destpêkirin ji roja ewl heta bi îro bi jin û mêr hat destpêkirin. Dibe ku evaya li Amerîkayê li Ewropayê ewa pir ewk bêdîtin, ji rêzê bêdîtin. Lê ne pêkan e ku pêkoşînekî, têkoşerekî li rojhilata navîn da taybetî di nava Kurda da hewqazî çandeke muhafazakar da karibe jin û mêr bi hevra hil bide û bide şerkirin, bide têkoşînê, bikişîne nava têkoşînê. Lê li ger wî muhafazakariya herî mezin dîsa jî li vir dere ev hesab nate kirin. Nehat gotin ku belê heger em bi jinêra rabin têbikoşin dê gel ji me dûr biçe, gel ji me bireve û têkoşîn dê têk biçe. Ew hesaba nat kirin. Di serî de destpêkê da bi hemî awayî bê hesab ev bûn, hesab xweza bûn, hesab jiyan bûn, hesab berjewendiyê xweza û mirovayiyê bûn boya awayî têkoşîn hat destpêkirin. Ji ber wê jî mero dêje belê îro asta ku hatiye û asta ku em bêjin hatî bi destxistin di wê astê da jin û mêr bi hevra li gel xwezayê li gel hemû pêkhateyên heyî yên afirandî a jîn a nejîn bi hevra îro xweseriya demokratîk bi têkoşîna xwe bi hemî jiyanê dane qebûl kirin, bi hemû jiyanê dane qebûl kirin, her kesî îro dixwaze ew wî fêm bike, ji xwedî wî fêm bike. برزقی سیستما خو برابریت دموکراتیک یا خسریت دموکراتیک جالی تئوریک تلینگی کی وی باز کرد یعنی جندر جن پر لینگی دنیوی هیا عبوری اکولوژی چاپمنیا آزاد خو برابریا گل لی ایوا حقی بوتان وک روزنامه‌وانی کی چاپمنیا آزاد وک روزنامه‌وانی کی روزنامه آزادی اولاد ایوا چاپمنیا آزاد لهندر خسریت دموکراتیک چوا دبینن از بریا کو دربا دناوا خسریت دموکراتیک تا جیه مدیا جیه چاپمنیه جیه وشانه چیه جیه راگیانه چیه بریا کو از ورمر اتخازم باله بکشینم سر مجاره کی کو خسریت دموکراتیک daha hesantir به تگیشتن جهان به هایا خوژ ترکیه هیه و ریخستنا ترکیه جی باش تزانین جی اول حتی بنها گلی کست بیجه ام بیجن چاندا ترکا چاندا که وکا توفانه که خوزاییه لسر مروایی دا هاتیه اویا جی هستاتن فلسفه بگر حتی عقلمندن ین پیشکتی این جهانه اویا پسند کن
در روشک وسادا ام بیجن تکوشینا باکوری کردستان درکت هوله یعنی در روشک وسادا کو تو کسکی کرد پیکاتین هرمی نکاربون ناو لخوا بکن بیجن از همه از چکریه و خوازای ما از چکریه و پیکاته ما جدیرو که حتی به آنا حاتمه و همه کس نپیکان بون اوی ناوی لخوا بکن گوتن دجی دا به دوی درباره دا دار نکارون پلا خوا بلا بتینه در روشه وساکی دا انکار و امحای که پر هوه بون و کمارا ترکیه لگل همی دولت سی پرگالا دولت لهمبری کردا وید گوتن کرد تنه ایدی تگیشتنه که وساکی دناوا ما و ترکیه دا بگشتی آوا کربون در روشه که وسادا لباکوری کردستان تکوشینا که ام آنها قالاوید کن در کتا خوله او تکوشین هگر نه با آوای خوزایی بانا نه با آوای خوسری بانا جهیزا خوسری نه بانا نه پیکان بون که جن بوی هزه خود توی بکن جن دید که بله گوته از بوی آزادی جبوی آزادی چه پیوست به از خود تولید کن این رو جوسایه همی پیکاته این که خود تولید کن بوی باوری تدگیجن دبیجن بله ام لوی داره حتی داویه ده آزاد بجین حتی داویه ده هر تشت وک هفه و تشتکی پیشیا تشتکی دا پای تشتکی دا نبه هر تشت وک هفه وک هف آزاد دموکرات هفسنگاوی ده ان خوش دورده آوا به او باوری لور داره لگل و پرگالا هی یا کومارا ترکی هات آوا کرن و دناوا ویدا آوا کرن یعنی لنگ تایبت چاپمنی و راگیهاندنه لنگه کی بنگهینه د جیهان داجی همو پرگال دبیجن هیزا سرکه یا پرگال راگیهاندنه چاپمنیه مدیایه جبرویجی هر کس تایبتی ده مدیایه و وشان مدیایه هر جوره وی و دخواسریات دموکراتیک دا پیوستیا هری مزم بویهیه جه همو پرگالان پرتر بویهیه جبر چه چند که پر مزن یا دیروکی دبی نشر کرن او چاندا جه تو تشتکیوی نای قدخه کرن پیشیا تو آلیه کیوی نای گرتن او اگر همو آلی گاوا آزاد بن وک هف بن پیوستی بچه هیه تگیشتن هیه تگیشتن به تایبت راگیهاندنه دبه به مدیای دبه جبرویجی او هزا د چاندا خوسریا دموکراتیک تا جبو کو آوا نبه جبو کو خوسریا دموکراتیک آنجی چاندا تکوشینا رزگاریا دموکراتیک آباکوری کردستان کو آنا بوی چاندا تکوشینا رزگاریا مروایی یا بگشتی بخواه جبو کو نبه خودی مدیای همو آستنگی پیشیاوی دا هاتن درخستن بصدان خباتکارین چاپمنیا آزاد لگناوا کولانان لبر چاوی هزاران هاتن قتل کرن و ستیوان پارا بساتوران هات جی کرن اوا واته که خواه او دوی ام چواکی بخوینن یعنی پرگالا هی یا انکار و امحای یا ناوی خو کومارا لین نیارم روباهیه اوا بخواه جی او که بخواجی اوج رنگ که خوازایی رنگ که دموکراتیک و تیجین آنا هاتنا و حواله ما بخوا یا اوار حتی بلبونا برنامه اواجی و نشان داده امجی سپاسیا خو جوی حواله خو دکن و در شرط نوسا زور و زحمت تا ام بیجن راگیهاندنا خواسریا دموکراتیک دست بکریه اول حتی آنا ارشین هری مازن لهمبری وان پیکاتیه. میدیایی که دولتی هست، یعنی میدیایی که سیستم هست و چاپمنی که پرمزن و تکنولوژی هر مدرن و با همو در فتن آبوری مزن. لیل همبروی چاپمنی که آزاد هست که تمثیل خبرنگاری دموکراتیک دکه. یعنی او برخودان او برخودی را چاپمنی آزاد همبر سیستمی که وسا مزن وسا بیشین مدرن چوا برخود دیره چوا خود پارزه ما دست و اصلا گین چیه یعنی بله ما دست بکی دا
او کا خسری تایبەتمەندیên خسریê me ewa bi numuneyan destnîşan kir. Me got çi? Me got xweserî ji derfetên tune da ji xur derfet ava dike. Hêlekî da komarekî mezin ya bi milyonan leşkerê xwe hemî alavên ku karin mirovahiyê ji olê rakin hemî derfet di destê wê da lê hêlekî da jî çend tekoşerên ku tenê baweriya wana bi jiyana xweza ya wekhev û azatayê derketine û tê dikoşin. Ew baweriya bi têkoşîna xwe bi taybetmendiyên xweseriyê û xwezayê hanîn bahevodu hukmekî pergalekî pir mezin derxistin olê. Ewan negote ku ev pergalên mezin hene. Diya me û bavê me digotin dewletê ra dewlet lazim e. Diya me û bavê me digotin tank û topên dewletê hene. Digotin ne dewlet me nikare bi li hemberî dewletê raweste. Haya xwe ji xwe nebûn. Hêza ku duî da veşartî bûn, haya xwe jê nebûn. Ne digot hêza min ew teknîkana çêkirî, ew teknîkên hov, ew hêzên hov, ew pergalên hov bi qewetên min çêbûnin, bi dengnekirina min, nefemkirina min çêbûnin. Heger ez tê bigîjim, heger ez hêza xwe birêxistin bikim, hêza min kare wan dewletana, wan teknîkên dewletana têk bibe li min bixe. û di encamê da jî wisa pêk hate. Îro em bi ew kêra rûbirûne, bi hêzeke mezin ya medyayî ra rûbirûne. Hêzeke mezin ya medyayî em bêjin pergala ku li hemberî xweseriyê radiweste ne tenê pergala Bakurê Kurdistanê li hemberî Bakurê Kurdistanê dewleta Tirkiyeyê. Dema ku wisakî mirov bigire dest, mirov nagihîje ciyekê. Têgihîştineke ya xweseriya demokrasî bi dest nakeve. Îro dewleta Türk jî pergaleke navnetewê ya dijberî xweseriya demokratîk bixwe. Ew pergala çi ye? Em dijin kapitalizma modernîteya kapitalizmê. Em di nava wê pergalê da cihan hemî hatî dîzayn kirin, cihan hemî li gorî xwe hatî birêxistin kirin bi dewletên netewe dewletan. Em bêjin din her netewe dewletê da hêzeke mezin ya medyayê heye ya ragihandinê heye. Ji pergala perwerdê bigire ya heta tenduristiyê û ya heta ragihandinê hemî bi hev re di nava konseptekî da hedefeke wana heye. Hedefa wî jî terbiyekirina mirov bi xwe ye. Yani mirov û mirovahiyê li gor xwe terbiye dike. û ew terbiyekirin ne li gor xweseriya demokratîk e, ne li gor em bêjin neteweya demokratîk e. Li gor neteweya demokratîk perwerde nakin. Heta karin li hemberî neteweya demokratîk wan milletê perwerde dikin. Ya jî milletê ji rê dibin, ji rêya xwezayiyê derdixin, xweseriya demokratîk derdixin û parçe parçe lîme lîme dikin li gorî xwe birêxistin dikin. Karibin ku wana bi rê ve bibin. Ji ber wê jî ew medya xwedî hukmekî ye û heta ana bandorekî pir mezin lîstiye. Lê li hemberî wê jî medya xweseriya demokratîk xwe gav bi gav, pêngav bi pêngav birêxistin dike. Birêxistin kirina wê ne ji bo propagandaya dewletan e. Birêxistin kirina wê ew e ku xwe ji nava pêkhateyên heyî bi giştî da xwe birêxistin bike. Em bêjin dîplomasiya nava pêkhateyan çewakî, berjewendiyên nava pêkhateyên çewakî kare xwe bi hevûdû bide qebûlkirin û li gorî wî hevsengekî di nava wî da bê avakirin û ew bê ku şerê navxweyî derbixînin xwe bi rê ve bibin. Medya heyî ya xweseriya demokratîk rol û misyona wî ew e. Ne ew e ku em bêjin li hemberî Amerîkayê, li hemberî Tirkiyê, li hemberî Ewropayê, li hemberî vîya bikeve rexabetê. Rexabeta wî ew e ku di nava xweseriya demokratîk da çi heye ewana bawayeke ewkekî em bêjin rônesanseke nû pêşî li ve bike û têgihîştinekî ji bo îsan bide çêkirin. Ew ê rêya bide avekirin. Ji bo wê em bêjin di rêya perwerdeyeke xweseriya demokratîk rol û misyona
çapemeniye têda pir mezin be pêşengiyê jê re bike. Ji bo wê nimûneyekê di Kurdistaniyan da televîzyonek derkete. Yek televîzyonekê. Dema televizyona medya bûn ez bawerim. Met TV derkete. Belê gava ew dema derkete haya tu kesî ji hev tune bûn. Em bêjin pêkhateyên Rojhilata Navîn û Kurdistanê haya wan ji hev nebûn. Dema ku Met TV derkete û şûn ve hêza Kurdistaniyan hemû hat bahevûdû. û ew hêza wisa kir ku neteweyeke demokratîk ava kire. Avakirina neteweya demokratîk da hêz û kudreta Met TV tu kesekî nikare înkar bike. Japoniyan bi xwe digot pesende tespîtekê wisa kirin gotin Met TV neteweyekî ava kire. Lê rastî ne wisa ye. Met TV neteweya demokratîk ava kire. Derdê wana neteve dewlet e. Ew dêjin aha neteve dewleteke din jî derkete. Wan ji xwe wisa gote. Met TV neteve dewleteke din ya Kurd ava kire. Gotin hevalek ji merçê bû. Lê ne wisa bû. Met TV neteweyeke demokratîk ava kire. Rezaqî neteweyekî demokratîk yani dibêjî nesam sîstema xweberewberî demokratîk ji her alî wekû sîstemekî demokratîk dê dîtin. Li pirsê jin re bigire heta hemû pirsên dî. Lê ew lingên xweseriya demokratîk çawa li medya hatîte praktîzekirin. Aya bi rastî hemû lingên xweberewberiya demokratîk li medyayê azad xwe dibînin tevî pirs çawa dibînî? Na kongra civaka demokratik demako mirov lê mêze dike navê xwe kongra civaka demokratik. Ji neteweya demokratik xwe di nava kongra civaka demokratik da dibîne. Lê di nava kongra civaka demokratik da ne neteweyeke demokratik. Çi qasî netewe hene hemî bi awayê demokratîk xwe di nava kongra civaka demokratik da karin bibînin, karin xwe li gorî xwezayiya xwe birêxistin bikin û xwe bi pergal bikin, xwe birêve bibin. Evaya li em bêjin herêmên medya da jî, herêmên azatiyên medya da jî bûye awayî ye. Em bêjin ji aliyê leşkerî bigir heta aboriyê, ji aliyê perwerdeyê bigir heta çandiniyê hemî jî bûye rengî xwe birêxistin dike. Dema ku me destpêkê da gote me gote di siyasetê da hêz û kudreta jin û mêr girîng e, bingehîn e. Tê gava jin ji nava siyasetê hildî dê têkoşîneke jinê ya azadiyê ya ji bo siyasetê hebe. Dê mêr jî zilam jî li hemberê wî astengiyan derbixe. Li wê derê çi dibe? Em bêjin mağdur û em bêjin tadakar derdikevin olê. Ciyê ku mazlumiyete hebe xweserî tune ye. Ciyê ku xweserî hebe mazlumiyet nabe, nameşe. Ji ber wê jî çi zilam çi mêr, çi zindewar çi nezdewar hemî jî divê nên mağdur kirin. û xweza li gorî jiyanê bêdîzen kirin û bê birêxistin kirin. Ciyê darekî, ciyê çandekî, çandiniyekî, ciyê endeziyariyekî, bajarvaniyekî dema dibê plansaz kirin, taybetî van hemû cûreyan divê berçav bêgirtin. Yek li yadin ew ku neke bandorê neke, bandora yekî li yadin zêdetir nebe. Endeziyariya em bêjin taybetî ya bajar dema ku mirov dibîne li ciyên xweseriya demokratîk hebe teqez li wê derê ev hesab heye. Belê ev bajar dema ku tê lêkirin ciyê vî bajarê di ciyê jîhana xwezayî da çawa dê bibe. Ew em bêjin endeziyariya xwezayî taybet derdikeve pêş û li wê derê li gor wî plansaziyekî tê çêkirin, plan û projeyên bê çêkirin taybet divê di wê çarçovê de ava kirin. Dema meriv herêmên medya jî meriv dişopîne, meriv li wê derê dibîne ku berê çanda bajarvaniyê li wê derê gava bê lêkirin, xweza taybete serekeye. Xweza nayê êşandin. Mirov û mirovayî nayê êşandin,
هفسنگ تی آوا کرن لگوری وی هفسنگ او اندزیاریا لوی داره او پروژه لوی داره دبیم برخستن کرن بله آنا خشیمیه کی هیا عالی خسریا دموکراتیک تا جبر چن جبر کو هیجی باندورا پرگالا هی یا دولت بونه د سرمدا هي او او کم پارادایگمای دولت بونه پارادایگمای دستهلاتداری جاریه لیکرنا خوازای داجی هوه هویتیا خو هیجی د شخص مروف ده تینه و تخم مریته جبرویجی در پرورده تقص پرورده کو به آوا کرن کو خواسری جی خواسری هي او پرورده خواسری بخویه لوی داره تایبت ام بیجن دما کو تو لهرم مدیا لگندا و گندکان تو المزرعه و باجارو کان و باجاران تو دما شوپینی تمیزت که حس کرنه که اوینه که یا جبو مروف یا جبو هر تشتی اوینه که و دوی اوینه دا تشتکی تنیه او تشتی شر بخویه باش برزق ئێستا ئەو حەزکردن لە خۆزا یعنی لە ژینگە لە مرۆڤایەتیە ئەوەی کە ئەم تەباسی قادا بێژین هەرێما مێدیای ئازاد کرد لێ ئەو چەوە لە ناو ژعالی کولتوری چەوە هاتێتە ناو گەل ئایا ئەو تێگەیشتنی گەلیش هاتێتە گواردن بەتایبەت تێگەیشتنی گەل کە لەژێر باندۆڕی سیستەما دەولەت بێتەوە سیستەما کاپیتالیستی هەتا ئێستا بوویە يعني ليرة دا رولي ميديا بيجين رولي ميديا لجعلي كولتوري يعني بيجين او جيانا خوزاي او كم دا بيجين جعلي كولتوري تا تقص شوية ناوغل يعني او تشكا ام دا بيجين بقوتن جعلي براكتيكي تسوى شوية ناوغل تا يا تقص شوية ناوغل برسكا پر اسکارم بیجم دجیدا کو مرو وکم نمونه روجاوا لسر راوسته دما کو روجاوا بتایبت درکتول گلک شیرو لسر هاتم کرن جبر 3 سال بره دما روجاوا کردان پرگال گرتن لسر پرگ دست کنترل کرنا هرمی گلک کس بفکار بون عرب بفکار بون آسوری سوریانی بفکار بون همی پیکاته بفکار بون جبر چه چاندک هبون او چانجی او بون کی تید به دستلاتدار یه بندستا کردکه چاندا او که چاندا دولت بونه چاندا کرکرنیه گوتن کرد جهاتن کرد دیمه کر بکن کرد دیمه قتل بکن لی دما کو دم در باس بو حد دیتن کو ناخر قتل کرنه کی ظلمه کی تعدایه کی تونه و اوایا بال کشاند سر خو گلک دردور گوتن اوا چوا دبه او چما وساکی پیکاته تشته که نو بون هیز دستی دا چک دستی دا ام بجن دستلات کارا خو دستلات بکه او لی جیران وی کو به هزاران سالان وی قتل کریه وی دبن ظلم و زوره دا گرتیه لهمبری وانان به آوای که اوینداریه که حسکرینه که اوینداری نهیه او ام بیجن هومانیزمه که پر نو یا تایبت درخسته هوله او پیکانی حسکرینه یا جبو مروف و مروفایه جبو خوکا استراتژیک دیت او دا میشاندن پرگالاوی آوا کره بکرتاسی و ناوی چه دوه بلا به آنا ده ناوی وکا کانتون هات لیکرن لی ناوی تایبت خسریه کو هر تشته دا خو برحتی دبینه و اوایل د جهان داجی دنگ ودا لگلک مدیا لهمبر بیا بدنگ ما باش برزق في اول الروجاوي كردستان قال درفت يعني باش درفت كي سياسي تشبو وقال كرد لور خوسريات ديمقراطيك افاكر ماوي كي بركرت اللي لباكوري كردستان يعني خوسريات ديمقراطيك زاني لهم دي هرمي باكوري كردستان هرمي جبر وجولمير هرمي وان احمد بجوري كاتي د سبيكرن اللي لباكوري كردستان سيستم خبروري ديمقراطيك حتى تقص لپراکتیک دا جبویه و حاکیت دا و گل. با آوای چند دماغ مربله بنیرن
لباکوری کردستان خواسریه دموکراتیک را پرگالا خواسریه دموکراتیک را پیشنگی دکه پیشنگی کرده و مر جیهن دنی که خواسری لپیش دکه و جوی جیه نکاره بگره دست و هر جی گوری خود تایبتمندی خواهیه دما مارو دناوت تایبتمندیان دا بگره دست و لی بنیره پیشکتنا خواسریه دموکراتیک لی هر جی پرتر زور و زحمتی خواه لباکوری کردستانه سبب خوش ما دست بکده دست نشان کرده لباکوری کردستان چما زحمتیه جبر کو پرگالا هی یا جهان دا هری نجات پرسته یا کو دناوا خدا به تو آوایج ترکبونه تشتکی دن قبول ناکه نا پجرینه ام بیجن کرد بون ام بیجن عرب بون ام بیجن آسوری بون سوریانی بون باورین دنه همه جبو خو وکا نیاره کی دبینه و تو نکرنا وان یا جهوله جبو خو وکا رواد بینه ج اول حتی آنها قتل کرنا وان پیکاتیان جهول را کرنا وان پیکاتیان چق به قتل عام وکا شور چیزی به قتل عام ام بیجن سپی وکا اسیمیلاسیون کو پیکانینه همی به هفره جبو تو نکرنه و آوا کرنا تکانه یا نجات پرستیا ترک بوین لدوان شرط و مرجان دا خواسریه دموکراتیک آل باکوری کردستان گاو به گاو پیش دکه نه ام آنها جیکو وشان برنامه لیته دارخسن لآمده پارکا سومریه الوا درا دما خو مربو لبی علی میزد که تایبتی جبو کو خوازایا روز به برهف کرن و جبو وکا انرژی به بکارانین او پانل هنن و پرگاله که یا روز هاتی آوا کرن به وی پرگالا روز انرژی تیچه کرن و اف بازار او کم به دردورن آواهین دردور به وی جیران ته احتیاجی وان پیوستی وان ته برسواندن اوایا باور در ترکیه یکمینه پکته ام بیجن هاو قاسی مازن پرگاله که هاو قاسی ام بیجن خوازایی تو زراره که خوش خوازایی را جدار را جباجار را جمرو را جتشتی را تونه یه پرگاله که وساکی هاتی آوا کرن لکیله کاوی داما مارون لپیش میزد که ام بیجن او که فوارا پرتوکان هاتی دارخستن دماغو اوکی لپرگالا دولت بو یا لترکیه هاتی تنکو پیشکتنا پرتوکان پیشکتنا ویژه چاند و هنر دناوا خدا هیز و قدرت کی دیدن خواسریه دموکراتیک جبو ویا درفت کو هبون دید کو خواسریه دموکراتیک لگوری خو بکارتینه فوارا پرتوکان یا کو هر سال وکا روتین دهاتل دارخستن قوت از ادیل آمدل دار ناخم لی خواسریه دموکراتیک هشمندی پارادیگمه خواسریه دموکراتیک بخوازانه جیه پرتوکی جیه امبیجن ویجه و جیه پروردی و راگیهاندنی چیه لگورویجی او که اوساکی امبیجن پیشانجه که اوساکی جبو خو اساس دید و اوی پیشانجه ها پرتوگان آنا لوا داره هاو قاسا مزن حاطل دارخستن جه هر سالی بهتر چند و هنر خواسریه دموکراتیک تی پیشکش کرن جه او که جه آنون سان بگر حتی امبیجن پیشکش کرنا پروتوکل و حتی پرتوگان همی دنوا خدا تشتكو دحاوينا خواسریه دموکراتیکه جبرویجی اویا وکم نمونه من دو حبل اجبركو ام لبالبون میدان لی نمونه هری مزن مالبات ما بخانه ام آنها دنوا مالبات خود دنوا جیران خود دنوا آوایین کو ام تدا دجین هرچند نل گوری روح خواسریه دموکراتیک بنجی لی ام دنوا وان آوایین دنوا وان آپارتمانان دا تکلین نوا جیرانان لگوری خواسریه دموکراتیک دوی چه به آجی هشمندی مالباتی یا نوا ماله جبو خواسریه دموکراتیک چه پیوستی که او هر کودی چه دنوا ماله دل پیش که خودی درکتنا جنوا ماله کو دست پید که همو هیز و قدرتا پرگالا نتو دولت بگر و حتی کپیتالیزم و مدرنیته جنوا ماله ده درخینه و باویجه خواسری آوا کرن لوی دست پید که و آنا تایبت لوی داری پیکاتیه جبر ویه کو لروجاوا چوا کو درفت هات دیتن پرگالا خواسری هات آوا کرن آنا لباکور جی
او درفتن چاندی هيا هشي و پارادیگمای هيا هاتیاوا کرن دمناوا مروف دا دناوا سر مروف دا او همي سینورن قدخکری ین نتوه دولتان جسریان هاتیاوا کرن و هر کو درفت ببینه وکو آنا ام دبینین لهرم گاو بگاو وکا گراو خسریا دموکراتیک تن لیکرن و ریوبرین وی تن باوا کرن برز قیاسا تو باسی دو نمونت کرد بلا از کرمانجی خوارین بیشم که باشتر باسی دو نمونت کرد یک پیشانگای کتاب لشاری آمد که لدوازده مانگ و دستی پیکردو حتی 17 مانگ ام پیشانگایه لدروی چوارچوی دولت هاتوت آوا کردن و هر وهاش سیستمی وزا سیستمی کاربا لسومر پارکه بو خوی لدروی سیستم بهوی شارداری آمده و دروست کراوه اما دو نمونه از باسی دو مینا کرد که تا آنی زمان لی پرسی من اوه یعنی پر میناکی دن هەیە لە باکووری کوردستان کە دەکەوێت چارچێوەیە خۆسەریا دیموکراتیک بۆ نمونە پێشانگای کتێب دەولەت ڕێنادا لێ کووردا پێشانگایەک پەرتووکان بۆ یەکەم جار لە باژێری ئامەد لە چارچێوەی خۆسەریا دیموکراتیک دێت ئاواکردن و بە سەدان بە شارخانە لێرە بەشداری دەکەن و هەر وساتریش بۆ نمونە بێژین وزەیە کارەبا خۆزاکە بە خۆرێ بە ڕۆژێ لێرە چێ دەبە لێ بەگشتی ینی غەیری وان میناکان کە میناکی پڕ بێژین ڕەنگە بچووک بە لە باکووری کوردستان لێ تەباسی ئەو زەحمەتن کرد ئەو زەحمەتن کە لە باکووری کوردستان هەیە بەتایبەت دەولەتی ترک لە هەمبەر خۆسەریا دیموکراتیک لێ پرۆسێکی ئاشتیش هەیە لە باکووری کوردستان کاریگەریە وی پرۆسس لەسەر سیستما خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیک بوویە ئایا دەرفەت چێ بوویە بۆی کە خۆسەریا دیموکراتیک وردە وردە ڕۆنیشەیە بەگشتی پێواژووی ئاشتی چه کاریگەریەک لەسەر چ ڕۆڵێکی وی لەسەر سیستما خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیک هەبوویە پێواژۆیە ئاشتیە تایبەت پێواژۆیە نەتەنێ di navbera Kurda û em bêjin dewleta Türk da ev pêvajoya aştiyê dest pê dike. Pêvajoya aştiyê projeya taybet ya xweseriya demokratîk bi xwe ye. Me ji destpêkê heta bi ana hin derdor van nîqaşa dikirin. Digotin bi dewleta Türk ra çawa em bêjin pêvajoya aştiyê dê bi ser bikeve. Ji bo wê gelek nîqaş hatin kirin, gelek rexne hatin kirin. Digotin pergala weka pergaleke netewe dewletî ya komara Tirkiye ji aştiyê fehm nake. û ji ber wê jî bi dewleteke wisakî re destpêkirina pêvajoyeke wisakî di destpêkê de têkçû ye. û lê bi vê awayî kes mêze nedikir, nedigotin pêvajoya em bêjin çareseriyê ya bi xwe projeyekî projeya xweseriya demokratîk e û di pêşengiya rêberê projeyê de bi xwe tê meşandin. Yani di pêşengiya em bêjin Serokapô da bi xwe tê meşandin. Bûya we zor zehmet hat qebûl kirin. Di nava demê de evaya wisa hat pejirandin. Ji alî gelîk kesan ve di nava me bi xwe da jî ew guman hebûn di serê me da. Ev dewleteke hewqa hov kamê evkê bi hewldanên aştiyê em ê çawa li hemberî wî rawestin. Hebûn lê baweriya xweseriya demokratîk ji bo xwe projeya aştiyê ya çareseriyê wisa bi rêve bir kî êdî hêzên li hemberê xwe jî dorpêç kire. Wan jî neçar hişti. Wan jî neçar hişti ku ewana êdî pûte bidin pêvajoya em bêjin çareseriyê. Nikaribûn derketin bigotana em aştî naxwazin. Nikaribûn bigotana em leyarê aştiyê ne. Nepêkane. Dema wisa bêje mirovayî dê lanet lêbîne. Bi awayê takiye be jî, bi awayê durûtiyê û bi munafiqiyê be jî neçar ma li rûyê gel, li rûyê rêya giştî gote belê ez xwedî li pêvajoya çareseriyê derdikevim.
اوا دناوا گل دا تگیشتنه که نو آوا کر گل گو ها آشتی نبه نابه اوا گل هانی باهو دل دورا آشتی خورد کر مزن کر برای خستن کر ریخستنه که اوسا درکت کو ایدی نجات پرستین ترکیه بخوا یکو باوای هوول آشتی دنریا باوای هوول کرداد دنریا باوای هوول دموکراسی و آواکرنا دموکراسی دنریا نها اوجی خو دناوا وی پروژه دا دبینن یک یادنه جی ام بزن دماکو وساکی بو ایدی نچارمان کو با آوا کی دناوا چارسه جی بگرن و هزه بدن وی پروژه اف پروژه پیش کته یادنه جی دناوا قادا ناونته وی دا جی نگیوی پروژه هیه ام بزن دماکو لکوبان برخودانه کی چه بو لپیش کته او برخودان یا مروایه یا جنومر یا خواسریه بون و ام بیجن لدروا دا تو کسی که نکار بون بیجه ولا ام جویارا پشتا خو بدنه علاقه مجیتنه او جی پروژه که آشتیه بون یا ام بیجن پاراستنا خوازایی یا خواسریه دموکراتیک بون و وساکی بو که او پروژه خو هانی مرحله که هیزه که وکا امریکای نچار ماکو پیرا با آوای زمینی بیجی تفاق چه بکه ترکیه جی بوی رنگی با آوای زمینی بیجی تی با پیرا تفاق چید که جبو کو تناوا گل خدا نه او کرن نه لعنت کرن امریکا اروپا و ترکیه و همینه تو دولت دما خسریه که هواکی وکا پروژه آشتی دا پیشیا خو اوجی نچارن کو دور راوی دا او بکن خودی لیدر کفن و ام بیجن شخم مروایی خود ویدا دبینه فرمو برزاقی پرسا داوی ام گیشتین پرسا داوی لی با کورتی یعنی دو خلقان زیده نه چاپمنی لإيرو يعني ميديا آزاد لإيرو أم دزاين كده كي برمزن لا چاپمنی آزاد لباکوری کردستان بدیان روزنامه‌ان هات مثلا قتل کردن لسروی وان آپی موسا ایرو آستنگی روزنامه آزاد چیه کرم که پر بکرتی گلک سپاس دست به که دار لبروان همو تکوشرم بهش نواد تاونم اوانا ببیرتینم و تکوشین اوانا چنده که وساکی آفران دیه که آن حالوا دران و جی چاپمنی آزاد بگر همی خسریه دموکراتیک چاپمنی آزاد وکا هیزه کی وکا چکه کی اساسی یا خسریه دموکراتیک دبینه و صافدی لیدرت که جبروی جی چاپمنی آزاد دوی فراست دا لگور پارادیگما خسریه دموکراتیک به همو درفتن لواز خبری خستن دکه و علاوه چنین علاوه دیسا خسریه دموکراتیک بخویه ام بیجن هرچند راگی هاندنا ام بیجن تکنیکی پر گرینگ بیجیم لی چاپمنی آزاد دناوا خسریه دموکراتیک تا رول و میسیونه که وساکیه برنگ دیپلماسیه برنگ ام بیجن آوا کرنا کومله ناوا جواکه برنگ ام بیجن خبری خستن کردن دنه گلدگینه با هودو و به هف دکلجینه و دکای وکه و آزاد جبرویجی خسریه دموکراتیک دا جی رولا مدیا جی رولا چاپمنیه ده پیشاروج ده هر کو بچا خورتر و لی او خورت کرنجی دوی واتای دابه او واتجی او کو هفسنگا خسریه دموکراتیک چوا ده آوا کرن لگور وی راگیهاندنه کی اساس بگره و لپیش بخنه ده دوی چرچوه ده لپیش بکوه از بوی آوای رول و میسیونا چاپمنیه آزاد او کتکم آزادی عملات جبوی میناکه که اساسه دماکو درکت زمان کردی نداد پیوین نداد آخفتن لی آزادی ولات پشتی کو درکت زمان کردی آنا کریه زمانه که لگوری رسانیاوی لپیش خستیه و خورتیه که آوا کریه امجی لگور و نویسا و امانه ده پیوین راگیاندنا خو پکتینن گل سپاس بو تبلیغونی تا برز حقی بوتان روزنامه وان روزنامه آزادی ولات گل سپاس ای سپاس دکم جبو تماشاوانی ولا سلام و رزق پیشکش دکم دم باش بشه حالا بینرانی هجا لیر دا گشتینا کوتایی برنامه گلی آزادی ام جاره لشاری احمد ولا سومر پارک لا آزادی و بو آزادی بجین مالطا